Ahee, na mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha hi kha hi vulavula hi risimu ra Mr Post leri tlangiwaka background ra ma-TS. Leri of course hi nga ta hi kha hi ri linka na Dr Joe Shirimani na JP The Caterpillar. Yeah, so hi ti 7 ta June, as you can see there, hi fike hi vona JP The Caterpillar for kombisa ku hundza khasa Dr Joe Shirimani. December a yi le kule, swi vula a ndzi ngetelanga swona. Vusa va nghoma Shirimani. A ni yi voni poster leyi ni vuya ni ku was not really considering it or anything. However, hi ti 29 ta June, hi fike hi vona JP The Caterpillar a kha poster again, as you can see, a poster na xinepe xa yena a ri ndzeni ka studio xa Team Shirimani. Kombisa ku mhaka leyi serious, so loko JP The Caterpillar i ta a ri karhi a tirha Dr Joe Shirimani, swi n'wi suku ku tshwa mavele le Pitori le, like out of all the people JP The Caterpillar hi yena nga ta a yimbelela leyi swin'wana mara vanhu va Xikwembu. Yeah, so kahle le Pitori se ku tshwa mavele kahle ku tshwa mavele kahle va ni da striker. Striker striker lexi va xi lavaka le a va lava striker xo yimbelela, va lava striker xa beef, ma vona nyana hi lexi lavekaka le. So unless if JP The Caterpillar i ta a humesa beef, loko o humesa beef, yes, na yona yi nghenele mkhulu la, yes yi nga se kha yi sungula ku pfuka na Team Shirimani hikuva xo tala hi munhu wa beef. Hikuva loko mi kha mi langutisa Mr Post Joe va tikisele swinene hi beef, even hi December ha swi tiva ku ya swa xidumbu. I mean, ku ya rhwala xidumbu man, sorry, ha swi tiva sweswo. So va lava munhu la nga ta beef, leswi va lavaka a ku na swin'wana. Mr Post D music, as we all know, so a dyi na mhaka na swona, se di ya ku beefeni ha swi tiva sweswo. So I think hi leswi va lavaka va lava munhu loyi a nga ta a yimbelela swa mara JP The Caterpillar wa swi kota ku yimbelela a redza a ni tivi, mara swin'wana ku tshwaka mavele ku ze ku landziwa JP The Caterpillar a swin'wana, mara mo kha yi twisa ku endlala a redzi a hi voni kumbexana a nge record ku na last year a swi vurile ku i ya ku tirheni ka Dr Joe Shirimani, mara a hi vona album ya yena yi huma JP The Caterpillar. Maybe this year yi nga huma, se hi ta vona loko o humesa loyi a se ku tshwe mavele ku mani swi ya twala ku swa va JP The Caterpillar, mara swin'wana a ni vona kumbexana Team Shirimani va hi support, va vona va mastermind la swi komba loko va hi support vona na va Reginald Zita va ri i tinsimbi. Victor Mathebula na i ri hola swin'wana mara swin'wana kahle ko waste of resources. Vanhu va hosi a redzi hi ta vona swo.